Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakong Pelsis naitang kabala ino ikakam nong yalam kom ke Presiden jong ke BJP Mahila Morcha, hau naitung jong usnam arjakat pra balala. Haka arpa praterik mentau benai kelalingkon arjar kerkendai pan, kelalaj ban penyesok biang ilade, kum kedkhot bapura jong ke seng kongres, haka jelang kabala perlong da ke Ranikor Block Congress Committee, kabala long hapok jayau lom batiman Shillong. Ya kakong Pelsis naitang lapidang buram haka nigasngi, dau Presiden ke Ranikor Block Congress Committee, uba Kranglin Lingkhoi, ringkat ke jinan lang ke General Secretary jong ke Meghalaya Mahila Congress Committee ke Kong Kathleen Marbanyang, Working President jong ke Ranikor Block Congress Committee, uba Air Marshal Dengan, bat kiwe-kiwe kinoilam bahakmat jong ke seng Kongres. Ke Ranikor Block Congress Committee, hakani ke jelang kalapidang buramru, sya ke seng Kongres, ya uba Canadars Imle, uba bat ya ke kedan Treasurer jong ke BJP Southwest Khasils District Committee. Ke BJP Party, ini ke parti lesi ngalak menang, belenga ikno eka, hadian banglai isibuan ke jing jiwara jong kai te rule ki an, ki bawat nanga hanong elam jong ke parti ru, ngasngoba ngam daktin nongwei ki ong uncomfortable mo, bangan syang tu, te ngalong ba kede kita handau, bat ngai iru ki padba berok kwe gerihi, dan sibuan ki jing ya fair jingmut, dan sibuan ki jing ya kelas, dan kiwe ki jatnyam, sabuwe ki jatnyam. Bat kumta, tam kirit pat, inosok senang, ndai tang yangi hangi hapo, notis hangi hamegalia hamebat, ikiwe pat kijala, kumsitie sya bitor, ngai iba sibuan ke AKA, kedon kijinge pair, bat ngasnoba, ditang ke parti kongres, kebala, ban penyeteli unosok senang jogari India, ndai tang yangi kasi, unosok senang jogari India, benelong sipara, nak kiwe pat kijatnya bepair, nadu ki janyam ki beret adu ki bakrang ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki we de ki janyam di tangga parti kongres kabala penetli penye kum sipara hapo la ka jongari hari ini ke parti ke bepet ke barul sia ke ri India menta kalau ke parti de se ngalak menau hari ke parti ke bala sensyar de ki RSS ke bala ledon board de ki RSS ki ba le se bala menau ba ki kuat kemudian ki RSS ketong joki kalau ban kenyap yang ki lepai kum ki Kristen ban kenyap yang kum ki Muslim ban kenyap yang ki wei de ki jatnyam di baret pinok syong jogari kerai ban tang wei ketong joki kalau ban nak kan syusyu ya kenyam Hindu ban lese ngalaban OAP kat Bangladesh kat tu kisni hapo ka parti BJP barok kinyam Hindu ki de ki RSS buan kinyam Hindu ki de ki RSS begini kita berdaya ke RSS kesuto ini Hindu yang rejing berdaya bat rejing long kawai apa hari hari ini sebelah long dok long senam kum ke RSS Hindu juga rejing suo bagi suo berdaya tangga RSS kalau balik apa hari dia lepas jauh dari kapur bagi kisan syar ke sokar BJP.